Amebaya a mugunda wake Konyukie Kajiado ya Ithũĩro matumĩte thabarĩ nginyagia nja wa igoti rĩa Ngong'o makienda erĩ ao kurekererio. Wamewachiliwa tu kwa sababu ni wazee na wametetewa na wamesemekana wana history ya ukora. Lakini kama ukitaendelea mambo ya vita, kupigana na kufunga barabara na mambo ya kuchoma manyumba na magari, hiyo bodi itakanzuliwa. Mimi na swali. Sawa sawa. Mimi naeleza tu vile koti inasema. Erĩ aya na arĩa maraikĩtio ngono hwaĩ wa ira maracũkĩirwo mahĩtia ma gũcogera ngũĩ itũũra-inĩ. Ndeto ĩrĩa yacũngĩrĩirie gũcinwo kwa ngari na andũ kũgurara, ĩndĩ kũringana na aikari aya matarĩirie ĩno nĩ njama ya kũmaguoyohia. Na hawa watu walishikwa wakitaniwa ya kwamba walichoma gari ya wenyewe, walipiga watu, walisusha gazia, na mimi ningependa tu kukanishwa hiyo sio ukweli. Sio wao walichoma na sio wao wali incite, ni watu kutoka kwingine walikuja wakafanya incitement, waka exchange word na baadaye wakapigana. I did not get the title deed. I did not get. So the pain I have is the pain of not getting the title certificate. No wonder why we are here. No wonder why we are here. Because of intimidation of some people. And I want to assure Kenya that we have been intimidated for a long time. Since 1963 on independence time. Nĩguo kũhoreria inegene nja wa igoti, OCS wa Ngong'o Jacob Ndunda agĩte na gĩikaro nao na kũmera marũmĩrĩre watho o magĩthingataga thayũ. Pia ni barabara ambaye ni ya town. Tukimamisha watu italeta tension mingi. Na ile kitu mnataka si justice. Haki. Si justice. Na ile kitu muhimu zaidi na ambaye ilifanya hata watu washike. Wakati mko kule wacheni kupigana. Ambieni vijana, hii mambo hata kama kuna mambo ambayo iko kotini, mambo ya shamba. Si kuna vile mnaiaddress na nimeona mko na wakili. Hakuna haja ya usiku unapigana, unachoma gari ya mtu, unachoma boma ya mtu. Hakuna haja. Hiyo haisaidii. Ile kitu inasaidia na ambayo itatoa solution. Kama mko kotini, si koti itatoa direction. Maya mothe maracũngĩrĩrio nĩ ngucanio ya mũgũnda wa mũingĩ wa ĩka 2,800, mũgũnda ũrĩa ũkoretwo ũkĩgucanĩrio nĩ mĩahũ ĩrĩ kwa ihinda iraya. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ngong'o Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ.